Endo na lesoni dinambia ni sobekenda ena senga ni matata sarabi ko ya ia au sanding itaka ni ungan reba meu pakatutu taka nandina ni klo ena loma ni wakawati se mau nandina ni klo ena non marroi ni solisoli kena marroi na inaki ni klo ena non atauda na puana tamata atama ke iwi merau bewatini. Baraida basaraba na beka endo simako marika. Gona leso ni ngani loma ni madha wango na singa buke lulu. Kau nganraba meu wasia bekenda ana mataka ni hindai. Au tambaka ena singa lotu levu na basta rimba ni internet meu sarava eu sabia vossa tiko na vikango etagingane longu no sarava na levu ni kakaboroboro ni vuvale sa tiko e vura ena singa ni kwa na levu ni kena baka tuda kitaki o yaunga baka taki au kena nongu inaki ke alikina na vossa au nakita kakina ni sabu ke au kina nakalo e alikina na bossa ke rau nakita kakina e alikina na bossa ni bento monya mai tawi ke na mata ini ngauna e sarau talanga na mona liba ang gaireda na levo ni ngani e kamusu na non rabu vale mai na bimbiu divorce. Angkai basar bertona lubeng kubai koruli. Auna segni rar mau tukuna. Ele bertona ngani sungai koruli. Erla kamai na bubale. Kor. Lakamai na bubale. Divorce. So I'm sharing something that is part of my life every day. Kalau bahasa Rabira, daw tangin na longo. Apa binang tangan kalau ni ranti kita akan mermai susu yang lama di balik, en lama ni lotu. Ibu setiap. Iya, auseni ko tamingo mo may bandin di laki iko sedava ke bakau tiko na lama ni bayengo. Au vina kata mo kila tamsaya ni na dava na inaki ke na lama ni kalo ena na mumbula. Ke na ngumbula ni ndau seraba na ka e vina kata na kalo. Na ngumbulu tangan na baka mau ke na mata ni tu ni kalo. Tambu na bimbiu. Ena rarama ni lesoni, ena baka lesoni kina, ena sigani kuah. Ena dona ngauna, ngono tuko boli kina na loma ni lotu esle, kena bali bola, o ambaki viwa kina, kung garap talaga kina dada ni biba lotu taki, ena ngauna ni tala, apeti toko, ki tala tiki, dona kanda utikini nongumbula, Ondo talai ena loma ni tau ni levung gosuwa. Meu bosa be ira nandambe ena loma ni tau ni. That was my part. I experienced that. Days and night. Bosa be ira ngoni lewa. Bosa be ira na tudake. Ang banana no lesu no saraba no lesu ni kuah. Elebu erlang mai ena kakabor-bor. Karanding itaka, merba tuda kita kana be kai na numo ira ni rabina kakina. E baka tombu itu takikina na lama ni klo. Ka baka tuda kita kikina na ka erangan reba. Na baka wati endo na ka bakalo. Kira motor mandana no mo ibol ni ser. Raisara kina oti ni tambane muri.
e tiko kina na bagawati. Au sanu itaka. Niana la koi bale na sini kuah. Ele bagawili ka tok sona ka ono da ura tal tunga ena singa lewa na singa ni kuah. Na beita la noa e baka dori ena leso ni bola marika endi kita ko marika me bola na itala nongo ni ba mureti ko mayoko ya na bika erto ba dori ko na farisi ve Yesu Kristo sambala busar ko mai no to tono mata ta ki Yesu Kristo ko na farisi me do mai na wasini leso ningo to sambali tono katale se do tale na karto ba tu da kita ka ve Yesu Kristo na sini kuah membela tanah bagawati. Kaya na tikina, nondo leso ini sini kuah na was tikina rua. Tarabuan na tangane membiu tanah watina sesengai. Ana taro to kilabi nak sartonga na faris. Nonor to taro to kilabi nak taltunga na mata ni bola, bakai bola tambu bakai ipriu. Na ambada ni to kila na lawa. Kartu tomi kata kamay na baka samanggoni baka sarava. Tula lesutale kina baka rua wasero sa ngabul kaba kim kando na mga una ang kaya man kay raida wasero sa ngabul kaba ni baka rua etong gay to kina na daba na bimbiu na tangane baka wat katal na dot sambiu ta na tangane uchando tale na watina bita mo kango na watina lewa bital mai dot tale na tangane sio tangane le baka wat katal ndo na bimbiu. En hij eraan, was niet wel haar, was niet wel kwani, wat rua. En dus zie ik weekend, dan is een tali daar na kalo, na bekai bagaidur. E baka tuda kita kina baka samangom, belet na non realo kau ayalonga na Israeli. Kamani tonga kino Moses metuku na beira merbolana non ribol ni bimbiu. Ya boleh toka na baka sama baka ipriu. Ni tonga nga ba Moses ngai bukir baka nanda. Ena nona sengani talita kambelat in res sengani tokona. Nabi kai baka tutu tahana klo. Katiko ena baka tika bu wasendo atikene ros ngabulu. Kabitu. Ena nona bimbuli na klo. Au kere mawilika. Asambulia na tamata na kalo, may tobo bata kay koya, and ay tobo ni kalo, sambuli koya kokoya, natangani kinelewa, sambuli raw kokoya. Ano yung nakini kalo, buli raw, gayda buta na bosa, natangani, nahelewa. Siya nga ni natangani, si nahelewa. Sanita kan ngano bos juga ni kinanggo ana baka sam takati ko sona ka sa tal chungai bura-bura ena matak ni singa sarangani ko ena nona baka tu takita ko maviu na baka samanggo ena beka era lomanga kina na farisi karvina kata mer tambo naka na kambalete Yesu Kristo ngai baka tu takita kana turang Yesu Kristo. Ebida na kalelewu enda ngai bande udatiko ena mataka indai. O Moses eba tera na ibolan me bola na bol ni bimbiu ena nonra loma ga kata-kata reriva kini barau dugu kali erbador tiko na Israeli ni atambu. Ia rangai loma nganga kamani tonga o Moses itu kana beira yo Mesa tonggai, boleh tin nom do alo da kin lo mangga kin bika, do baidor asin binak. Endo sia tu beki anda ena matakan indai. Na nona sengani to matua na tamata tamu sakayani, tamata kabibi Israeli, tamata ndingi taki Israeli, ni kota may nangonongo, tamata bambau taba Kristo, tamata wilikar ngoda pandinin dinatakati kana bos ni kalo. Nai naki nikalo.
they fail to understand the purpose in marriage. Ele vutale na kanga me nakava tiko chisu e na vele la tipo me tuku ni kata kina na bika me baleta na bagawati. Dona kena baretaki. Ramba di kau tale main lalango sama me tuku ni tale chisu yo ke bakae mate na leongo mate na tangani ngo. Liberate marriage. Evitu na tadina tangani kedi donga ne leo. Mate ko ya kangwana wative karua katol mele mate wata oto chini tangani kangwana wative mate talanga ko ni salgo lo malang odina le wati na sa ta na tu kitale ka chisu sing ni ta mi lo malang na ba wachi na madi wasiro sa ul kaba endona kai vendo siete ko chisu Kristo ena baka sama ena singa ni kuwa kabia baka ndono taki kanda kina na tamusagayani enda sa tiko ni kuwa ena baka sama ni baka wati et se baka mau et tambu na bembiu ke baka wana ngai re sar tiko na tiki na tin kandua kina tin karua ni lesoni enda baka lesoni kina na singa ni kuwa arto bosa mai na ti sepeli ena tin kandua kina tin karua mertu teronga na baka sama baka tutu tako chisu Kristo be irna farisi belat ni baka ritaki kina non romanga kina yaloda ni non ravina kata mimbil re ko chisu me kaulai mai na bano endo don me baka tuta kita kina bati ranumi iranga baka tikira baka tamata lotu baka tamata bamba utar ranumo ira they were there before Jesus came in, so who is he? But all along they knew Jesus, they knew him from A to Z because they have read their Hebrew books. Ia na baka sama bata tingaya na nono bakan dusia se baka tuta kita ko Yesus Kristo na mata ni tuni kalu. Ena nora sanga meram biti Yesus Kristo sombu ena taro e taro buana tangane membiu tanawatina sesengai. Kai somo Yesus Adava sa rota vi ke mundo como ses. Ele está lo chisun. Kila bina kasar tunga ko balet ni kalo kila na kasa turamen nondomona. Kila sar tunga ko ngorto was chikumai ena vakarua wasero sangabul kava. Bateni tarto kina. Solikina na bakawat na bembiu. Iya eda kaba omosese enandela ni beka era bakadoro ira kasing tar kasing ni dono me bakador. Au bakara ida to kana baka samongo sangai kai o chisu ena buku ni no mundo lama kau sabo labe ke mundo ko ko na ibunau ongori kene lima ino dalesoni ena matani kuwa o to rotale takatale ena buku ni no mundo kau sabo labe ke mundo ko ko na ibunau ongori. Divorce is the evidence of unfaithfulness in God's plan. Nabimbiu sa ibakan dinan ni nonda sa kanin dina buwana klo. Ni oti tanga na nonra tobi talanoa. Sikina chin katol me taban chin kono sa dambe ngone e ka chisundo ka kun tarwira isa non na mata itu balo malai no sarabati kono buru-buru ni kuwa. Children are the greatest sufferers of divorce. E vida na singa ngoi tangi chukuna lo bunukila na kenda na tamata pambauta pa Kristo na lewnika enda bagay vertiko kasenga ninda klaba ka indina nandina bina kata na kalau na inaki ni nona beauty kenda na tama na bunan robe otini kina kebaka ndendre tiko indua ngonon roba mau kina sing no ko patiki ele ondo nga tangani tas tamusakan ngonon roba mau kina ndo le tolu turanga marama nakalo.
au na singa ni bosa bambala wika kere mo gale wili ketale na bol ni sere tu talangango ira na erran ro mama dal taba binak na mau atu ya sa kambing bibik anda menda serava na nonda sianga ni alondina sianga nindina ena bika entangan reba menda bakatuda kita kitiko kina buana kalu na nonda mai baka mautaki ni sabi na kata mosere kadibir tal na tambusakay no kwa kadibir na ngonom baka mau kadibir tal mai ke kabir au sama itu dan go mo baraita no sabi sere au baka mau tani na kanren rendi na natikina mateni baka sama na vere e na loma ni lotu me kasura o chisu na vere e na loma ni lotu me kasura o chisu na vere taki erto vador na farisi erto kilave na kasartunga na vika erto wasa tiko kina erto ngai tembaka merto kautalai vikina na ka erto kilava ka indina nindina erto ngai senga ni via bakatura erto ngai tarang tala bamba ya saya lo binaka rere binaka ni somo chisu na ka erto sakila binaka sarchunga mai metuku ni berto na kandira choy ni wasia walu tolu sang bulka ruak tolu sang bulka ono iya na kandina ena ngai sereki kemdo na vere ena lama ni lotu tambo sa kaya no kenda na tamata bambauta kakoni rebe talendua raivi iko na tamata bambauta tamata lotu tamata bambauta chisu na dava vakava kanda umbiling tani kino chisu Kristo kasi nga ni bakatuda kita kikino chisu Kristo me dambe na nona inaki ena no mumbula ena besinga na lotu sa awari taka chuka ke na tamata bambauta na dava iko ni ngono sa may baka mawati kinabati kay chisu Kristo o sakay no sa tamata bambulay o sakay no sa rawatan ng bulata mundo kol rambe nga may balilotu kare rebe nakakina na bay sing sabi tarabiani na bay ano laman ni madaw indo tan tu na kenay ray nyon ro sa may mga mau kay Jesu Kristo na daba na ray andon mo baka tuda kita katiko kore rebe nakatiko ngay berte kay Jesu Kristo may dakuna na bay laman indo na madaw to do kasi na bay sing kenanga erto sa sangan faris berto berte kay Jesu Kristo o maraw ni baka binakataka. Ray binakatumay na kalulebang ko. Sarabat to na alakan ni matan rato kaya nautuan rato. Tuko na baka nandun na rato nakaer to dalakin. Kaya bakain da singa ni rawa. Ila ko muhain doon na italatala siya doon may bukikianda. Pasar-sar taki komanda. Wili ka baka levo na bosi ni kalum mo kila. Na inakin no mo bewa tini kay Jesu Kristo. Ni dabay ken doon na singa na kan ni baka maum. Ni wote na mbulay ke ni mber ni tandu yani kisayo ni bo o iko na leo baka watitaki tamata bambauta ye de la ko safari sitale chunga ena ngaunongo etara buana tangane membiuta na watina sesengai etara libe ko mambiuti chisu ravi ko nga to kasam ko ni boss ravi ko nga ritale may biya nyo sa tamata bambauta tarli mambiuti chisu sa kambimbi na bakasama enda bakasama takatiko na singani kuan ni bosa takatiko Jesu Kristo na leso ningo no na mata nitu no na mata nitu nyo salewe na isanga kin na bembiu Yesu ay sasangati ko malakatalo itumba ni sabang mau taki na luwe mabati kay Jesu Kristo kasare ni samay singandina budi ni kwa marro kwa sangat kwa kina leo ni buval mundo chunga en loma ni mbayo ya medha bananga una be karibi kina nakalo yana tebo ora saring kasingasi tarona tarbo ana tangane membiuta na watina sisingai etarli meke rokania na buani kaungo etarli me ula ko itu manus asingandina
E tarali me o da kavango ni usasingan dina. Enta kaka boro enta kaka musu. Enta veve embaleta ni singa kilava vinaka ni naki ni nonda tuba ta ke Kristo Jesu. Kana no muturanga na nguturanga. Joni tintini. Au sala mai merau na mbula ya merau le usara. Ke kasaka ti ko naturanga na no muturanga. Ko sa kubi ko atauri ko matua na vesi ngamenga kavi ko na você. Na dá você viva chungaki na te vorlivia. Na dá você lago chungaki na itumba. Na dá você da kaba chungaki na kvika sindo no moda kaba nyo satiko ena lama ni lotu. Sa kambimbin mendaraida na nona inaki na kalo me tukuna beire to na farisi. Tikene lima. Ena buku ni na mundo lama kau-kaua sabolave ke mundo ko na ibuna ongori. Na ibuna wa ya asoli na ibuna ni ma bakarua wase ruas ngabul kaba. Kena be ka koto en lakoyani. Endusia weekenda. Ni abolai am baleta ni rasa loma kau-kau ka loma ngana Israeli na tamata dingi taki di kalau. Sabolai mbeka tongai esona ka ena loma ni lotu ena buku ni nonda loma nga loma kau-kau na tamata bambau ta Kristo. Ena buku ni be kango sabuki dikira na kango. Sa kambimbi menda sarava na inaki ni kalau ena nona baturi atama ke ivi na mata ini ngauna. Me baka tu kawa tak kakina, baka tu tak kakina. Na sautu na mana na kau-kau na ganga ni kalau. Engai biar manon roy ko na nong mbula kina nong mbula ni daru sa me bambau ti ko. Ni daru sa barabi bi ko. Kana profita ko sa barabi be coba. Ena baka na buni kau sa te ya na batini uvi wai sa buata kana buana indu ya na bula tin kerua. Nan rauna sa men rawai ni ngunu. Na wakana sa te teva na lama ni wahi. Satu ko kami bakaruru ni bakavengu be ira ngan reba na bakavengu. Iya na daba na ngono mo ngan reba kina na binaka kina be kataleso ongai vivi ti ko itumba. Kombiu ti ko ya kando donu me buke iko gai bangari ko ya ko ti ko mai tumba mai buke iko. Ai karoni bakasama ngan reba me wasia na matanga ndai. Tamata bela lati kina kalau. Tamata bela lati na Israeli. Tamata talangani bela lati o ira mai watan tona laki Jesu Kristo ti kongoi so be ira. Automika ndona kai kata na internet me wasia. Marriage is not a contract but a covenant. Yana kandina taudoko. Senang orang darungan, saboleh ni wajib nom kontaraki. Saboleh lain nom kontaraki. Oi sawo wajib nom kontaraki lestale. Nabawati akani be indeni dinati bela lati. Kei koe tu ya samu nom tangani nom elewa. Endu e druma. O tu mai sana ento eduruma yani na baka sa mangori. Sulebe ko ngai baka duruma talanga bika sa nandua. Nakalu. He is spirit and he is invisible. And what he does makes you and me to be more purposefully fruitful. Iya endang ida kabatanya nandua na sala sini bakana lo maniklo. Na karoni bakasama na bimbiu. Esengan nilama ni kalau aloma mengawi ko. Rausa toko iv ke yata mai na lama ni were. Munde binana vangi romai noya ni ana bubu ni kau. Kakilai kina na kabina kakina kava. Tangga sarto kamay vake o ko. Wei sakambang nili na kalau menurut aku ni kania. Tapi talano sa bakay dorika. Sate ke bume
Unde ba malu ana non rau rai ni rai da nakalo mesarau ide ni na bakasa me tukuna tuku mai endua sa tutoka ba oti na rai ya. Samanggosa au sabia bakata lengakina. Na kaisa ngana tevor me sanganelo mo kena bakasa me mendo amolande tumba. Betenengo mo kay dagai muri. Sanganelo mo sangana nang bakasa me ngana rondo kina mate. Yango mo sa ka na kena nada. E bina kato Jesu Kristo me tukuna e na nonda lesioni na matagni silin kuwa. O koe andua sambiuta nawatina kalaki bewatini ke nandua tani nandawi eleo. Dua tani sandawi eleo. Ia ke ka sambiuta nawatina naelewa kalaki bewatini ke nandua tani sandau tangane. Ya rongodan katu kun kene diwa. Ia na ka kedenga saba uda pata nakalo. Ia na ka saba uda pata nakalo. Me kakua ni tawasia natamata. Ia na kasa ba uda nakalo. Me kakua ni tawasia natamata. Kaya kasabia abala na naman raw umbula babi o tinoy bale. Baka binakataka. Kaya manro nga manro baka binakataka. Baka binakataka. E na kaya nabi matagalo kilan yun na raw ni binakakina. Kaya kamanya ada menolak vital talan rotar bakasal kina counseling tal bayir na counselors vital na bonwa me kakuangan ni kabor namro bubale Rambona numi ira na ngone rati ko inda kumun rawe na benga una sabo kai bo tu mai kina tasya buyani me ulakutan ni na lamani bubale Rambona numi ira na lalai ti ko bolingori se sabo nga ngamay nan tumamu Iyo, kana binaka, totok, may biyaw mo kanya. Naloma kau-kauan, nalomangani, nondambula. Anarawa ni badada ni kenda kaba mati kenda. Iyan inda saya daba, menda salandeva, menda sambiuta na nondabu vale, sinawatinda. Mesaya da mai na bakasa mani bembiu. Isa. Na kena ba alola mataki o rinongane. Arunga dati ko na bo sabi tala no na mada sawati. Na nomu ngaro dage na nomu da ila mangorong kay binakata mo demburaka. Mo da kaba mai na bikay so kakasura kina na bubali. Alo binakata na kaloe na matakay na inday. He wants peace, love, and unity in a family. And that is why he is there. And that is why he stand firm in the beginning. And will continue until the end. Yun yung sama itu bata kay Kristo. Kakunin beauty Kristo. Kakunin beauty na lotu. Kakunin beauty na namubinaka. Munrotaka. Anro rudi kialika na melako. Imo api. Kasura, yali adi kinabangan doon na tangan ito doko. Lesu ngamo ko talaman doon elewa. Babi ni binakataka na sale, bamuri na kalume, at talakina na redemption and restoration. Kaya baka nga lesu mo na kalume. Inayalo sa may lama, kina binakataw doko. Nabimbiw esang ni baktaran na kalume. Na namula ko, bakawati, bimbiw, uchanga ilitaw ratalen doon elewa, sin doon na tangani, bakawati ti kumay, bimbiw talaga. Edala e mata nikalo. It is forbidden and forbidden completely. If you hear me today, I am saying that it is from God. What God has put together, no man should destroy. Or otherwise, 1 Corinthians 3:16, 17 will come to you. No one will destroy you in this world. God himself will destroy you. Awano nito ko bekyanda kakochu na nang bosa ni tarayaw chuk na bakasa mango. Niu saravanan ren imbola sa daw bura-bura na singani kuwa. Bebutuni, pabi nakataka tudake takaw na kandon doon.
E porque que anda talengana luke wasetin ka ono tingene tin kawalu na maviu lima tolu singavul ia na context ni kalau sangani rawa bete sangani to het to pata kena kalau ni saban ta borangan non law sai ko ya na lawa me bakau sakai oti samo siti kenda na non rasalanga baka ya una lubenda na loma ninga una ongo Senga wala nga pe ira real non retu butumer saya liani taman reke tinandra na buru-burunggo sai kurin lenga na non sanga menda beser na bewachin merangay bakaloloma bakalew kino na ngone o sabanu inui ninda na bakatuta kita na bakasama ni binaka baka uchi kibakay malmalu mo na nang bakambauta kina na murabi buwana turanga tobelet chunga kana talanoa tako nini Chisua chuningo. No matter how long it goes, no matter how hard it goes, no matter what the highest mountain that you are going to go to, and the valley that you are going to cross on, Chisu oyongo, Chisu na nongulango. At the end, God will cross over. Amen. Na lako may nakalome to kuna beiko, au bukeiko, au nabukeiko, au sarangada chiko na namutangi. He is very faithful, and He will always be faithful. Meutinia, ni bakasama na matanganya inday. Nakasabaw da bata na tamata. Nakasabaw da bata na kalo, may kakuha ni tao siya na tamata. Parita katakot altala noa na madaw sawit. Okay, anda na kaibiti tamasangan ninda sangka sinrenre non dabi tarulinga. Ninda biwatini. Nasala ko may balutong ko man rumain tambi pati kinawatsi mo. Sinindo na jealous kina ko nga jealous lang may mana teboro. Maruta ka niwati mo. Ando bawili kay so nakaila ko may na-FB rin daw sulian ni Biyaw. Oh, you are so ugly. Your tummy is coming out, mommy. I need another woman. Nasa rota manda daddy. Raida chukungana no murosingor. May teke buninga unan roabin do moniki na meda bango. Raida ko chungani rosi. Singa ni buto ni moli. Kaya manilay kalasar na naman tadi singa. Raida ko chungani rosi. Yan ang unan tingin taki na mori ka kinambay. Abuto ni moli na liubay ko. Ngay muribay rosi. Au sabanu inu yana bakasama ikaw Jesu Kristo ena matakan denda ia na kasaba uda bata nakalo me kakwa ni tausia na tamata na binaka na taudoko na nganga na kaukawa era sesanga na farisi merba tabole Jesu merambilingatani abaka tuda kata ngau Jesu ni maten tu ni kalo endo tani na kenai rai do tani na kenai sulu do tani na kenai kakedenga kena mbula ndo tentalanga na kena kakana ndo tentalanga na kena isul yone sa sulu maka darmaka alo bina katiko bang do kina tiko na bango po Rudy bay neo mai bay Rudy kwani tomi tani chunga iloma aku nilante tani cukup bahkan dua chunga kiri bula bina kasi tawi mati sama nilai paralasi sar nawacimu Raidi ko chuk ngani rosi. Gor na no murosyo anda mo na ena mata ini ngauna. Sabay be. Amuni kalau ngata nunggu hasbana yau amba kivitunga na nero wawat sama tenerota. Ya uba bini bina kan ndo tal chuk na watingo Jesu Kristo. I will be faithful to Him until I die. No matter what comes across my life. I will always be faithful to Him. Mondaun dinata na nomu turang ambatyo yana watimu ni vanga maundina vakayalo kwa na kauti iko ena nomu vale kwa sa vara utagitu. Esenga kina na yaya ni pura-purango. Yaya ngamilo malangi kena yaya. Gai koula tali. Obiaduruma marroi Jesu kwa nimbiu ti Jesu. Sa tambu na bembiu ena lama ni lotu. Ena lama ni nomu lakovata ke Jesu Kristo. Ena mataka indai au sabanga nui inda na sarava na vakasama ni dola kau velatai
Ko sabia muriau. Me kako ni muria na lamana. Me da latangana nona kau belatai. Kamurikoa.